Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa tukufu wa Komori tosa na salamu na zimendeleeni haina bahani wale mwana mkomori rulonda nezimgu rijaili yeri kemongoni wa rijonja mbeboni biidhinillahi karim wa islamu waji warengetia hatu tihalebani insha Allah. Tosa na salamu na zimendeleeni bwa Komori ya ukaya madhalimu wa sumana zali nele fujala sumana zali hoa katulono onu wasarenge miadu kawanzo adore menyeleze video za hatu shana menye hata shawara kumasyo mbuunu ngodangu habu wa Komori watukufu ngasina mada nraru vanu rijokanza rivirilebano skwa leo yemada ya mwando rijokanza nrongoze zikwangu mzemba iswali yabili nrongoze Idris muhiba machamvi he disku na ishia eto leo yararu rishukure Mwenyezi Mungu na hamida Mwenyezi Mungu wa dada hatu wa baba hatu haukaila hitima raisoma isai kuma suwana bwa Komori tosa na salamu na zimendeleeni kwezi watukufu hajimbai swalihi dasi armai bana inu dasi ni wazaza hatu na baba hatu nemazikuwa tuonsi pia ngo harmai bana inu siwana shiwanyu rike harmai bana inu shemba na inu ruono wastarabu ruono wandu kawajinika ukangwa gawe bana inu siwana shiwanyu riko mabavuni rikawona sha rika harmai malingo ya hanyu heizo makaufayo sipia Mwenyezi Mungu aje mzo yeulemewa mzo yojo huvurize kahalemewa liaro mzo yojo washilisha o mahala nyali la video hatu na mso partage mbavi bwa Komori bakaya mafujari wasangwa ngo ivao hata zembu mbuga zivao shangwa tsungaza rimenyeleba shakar nauzia kwezi zikwangu mzemba iswalihi zikaujaba njeni hurongozi hamaste ha adabu haukemba na inu ngoiwano Mwenyezi Mungu jarjale insha Allah taala rirengemba na inu rende niyo Mwenyezi Mungu arjale khairi insha Allah shaska ujani hurongozi ukaya harimemba na inu na mdangalia mokauha mzemba iswalihi ya ukaya yembe ya hala yeso lise mwana mwanzoni hurongoze ukaya hekangari hao banu hao hena mrundasi uharmwezerezo zinu emba guvernema ya sumana zali mchido indika favoria ukana mastehi keja tsa mastehi keja tsa adabu keja tsa unaanya shayes emba fujari ya sumana zali hahali ya mro na kuni harume daula Komori yaba keja lazima hini mdujoka uhabanu ya doba hamru mafura no bai swali tishia diskuru wa waito wa jana haujuzi basi kayangalia leo sihundwe mwana mshohatu ya kanele shirika la VIP niambia kwa wandu wala wakaza kasketi juzi wamemrudele fujari ndilo shaba sinivanu rilio hene mnugene riziki hae hene mnugene jitihadi hae shoba na kaujana mbehindi wamba iswali kango ngorongozo haungorongo wana hele fujari la sumana zali mduna medezen kafiri za sumana zali ya zizaya shamra sulomba fatihu hamaste fatihu wanzo usikiniyo yabo kama ngo sikiniyo yabo humba maste bomba iswali fatihu imongoni mwandu wa rohi tsaho na shewatu na mabani hatu na maziki watu yabo hini joka uhabani ya mvumuwe yati mvumuwe na zina haukayo mwana uo wana wasuma na zali
wa hali ya mro na ngojwa hunjia tihale bani insha Allah baiti shia bomba iswali ngombo kaya fatihu sikinia mwana msheuo baye mwana msheuo hajitole la tijao mrwaba le fujari la sumana zali ya zayen kafiri ya sumana zali ijairenge mashirika komolinge huzao hamanso hole na mrwaba henamna yo shamsudo jomambe kaya fatihu gwanzo sikinie gwanza sikiniendi waka conseil privé wa mbabahe ya imahamitani ya vira eka kweli wa imwana akana akili hawaika mwana mwanza mastei hawaika mwana mwanza ubinadamu yau urongoza mbabahe kabombao mwondo wandao mbombaba ema fujari wa belu na msaidie na jayo hamada shampi wanukuwa johubeli ya heri bombaba na rivirenzia fulani yabo leo tuambe mwana woi kweli ngeno mpezo wa matso shanga mwonaye mwana woi ahimi tayari ndaina mzazae wangamize Idarusi Hamadi wa mtoa nyumba za ulemeguni wa Komori kaka mselewa henu wakatebani mumwambiani vanu haukaya Idarusi Hamadi hambiamba mjomba haukaya rikaya 2001 hata 2006 lirwa horiho bomjomba sasa sarenge yezinu giladhimu yezinu reonese picha mono izo Idarusi hapana vanize njema ze kazi cha wandu zamba zembi wandu azamba Idarusi hakarenge serikali haitonkodeni haibulia Neymar Messi heni mdabala bali Idarusi zenongo zila zikautukia mzaze wa shifuba shapewa kabala mbari wala mzaze wa shifuba shapewa mwapeu wala kanza ule mwana mwenza ankili vane mana sumani ya pozitwa wala mbari msoma wala na pula shehitwa wala na hoha wala na tulafirigo wala na neulo barini wala mbari do faleze plazila amjuma biani hadisi wanu haruma dakkan sana mwishie kiswa njoko ya babanbu wa Komoro bahi ambari hasova hanu yabo harenge belu na msaidie Idarusi Hamadi rimkaza kifu au kahindi le fitina jinji likaenda muhambari kaya Idarusi sasa singa tawao enga mjoshinda mrenge mwana hangu Fatimu mtedezo soni yeni wakati mwambiani wambade namna yu garjo uranga Fatihu ambari hede akaza fata awe Idarusi Hamadi vahanu soi Fatihu warengazi usorme michi hatu hafunguarme michi hatu hajahani kwa zenzia sazinu bwa Komoro bahibo mbaye swalihi rangu belu rangu msaidie rangu jayo hamada shampi rangu sufe jihadi rangu Ramadhani wanadamu pia ikangu warongowo utsudoni kama stehi wanadamu wala kwa jabala mastar mweda Komori shawabali ya mro waja wahalia nongo Komori na mpartage ba video ngesunyalo hakuwa kaya wanadamu wanu juziri waremme bomba juu ngwafirao mwazi wandu wahimi bano abasangu wanzuari menyeleze video zatu na sisi ngaruambia ukaya zinu de freve rilivao na tore mahatasha ni wakati jobu waroto hamba na ubusu assalamu alaikum wa mtasama ni mana mtukufu hoi hena manadamu Komoro ulo harumetsinu na kane bajinu ya he mana nashe watu mana msho watu baideri jali wa he daula Komori fanu haina mananyasi nende hata bajinu ya dokaza rerambu wa ukaya mwanadamu hoi ngasinda sinaye watukufu wa Komoro baita zinu zijabo mbaiswali Fatiwege wae kemdu ya kahanza yensi mbaba yetu kuziwa hafanya mahami tanu konseye prive abu wanadamu wala Komori pia wafanya zihazi za serikali na zihazi za binafsia mwana wewe hakuzijua yabo leo hokaya ndia balile mwana mshola iyo haki haukaya woi mwana wa fujari
ni mwana wa fujari yetoka fujari baibo mbaye swali yekango yo banu utiparo jo tukuza dzina la hezen kafiri za zali zinu haukawa ndwanga mizeda ula Komori bahe juzi tishokotema diskuri ya hao uduhamba fatihu sikini ya mwana mshaola no mbe halemani yetsoli se mwana awasika ujabanu ube maste bumbe swali ukai wandu wanu ritudo watukuza haukawa kanza watukuze wajoka watukuze Komori atukuziwa doi fanu wende atukuziwa ne Komori shaside zen kafiri za sumana zali le fujari la sumana zali kwazi watukufu amdamiro dakika nsano nimwambieni kiswa ya chihiri haruma fundi ya dohutubu izo tsika ujani nambe hasibabu kaya wana wa Komori waralao hitswa nwa dhulmi wao nwa rondo wao nai nzaze waifubasha peu uikoparo ambari waingutsango mtsango mhumbu wa Komori kiswa ndai na nimnikeni bwa Komori akabano basoka tilononu ngarjodo tiambabi ze hadisi za ubinadamu renjia mwesiasa kaula mbuu usango na yango si hao harma usiku ngabo hatibu ya dohutubu mjini abonga mtiwe kiswayo bwa Komori wichebabi ba gelazimu mtsehe gelakiyo mjiviwa ngabo nuso jonde abanu shaka bastabu waka hatibu mjini hatibu wala do hutubu roho mjini hen wakati ya hutubu wanungo tuamba ya hutubu ya Jesu kwa leo amasha Allah masha Allah yemdu wala kaja paro tukuze yemdu shewa hen ya jabala yemdu maho shakabati ya paramba kaya nguna ubariki yomdu mshe bemane ya yemdu maho ya hutubu wanrodi izo mfanya chakaja paro harma usiku wala mdume hajabala heda hutubu haja mwambia usikwa maudu ejuma hosha amjokoromba bititi amjokoromba bitiwa amjela shamjere je kabula hamundu tsodo fana zile kufanya ba olamba su ya juma ija olamba hendo honzi na hila mzaza kanza one sekaya mimi denarengele edarakia haho olamba yopishwa mna chai yopasiziwa inkandu yopashiwa joho hato mharuma yotuna majo mshanani yozingora na minduwa hahe hafana na masaji atolaze nkudo homafuni nola mzaze emdushaha bahe juma ya kahuja ulambabaha lahula huja veaja hula dahoni hobo mwango ahunduye mdushege bala hodola tabuli kajaona ulamna dejene yako dejene habirono lam shanani henda huluka wajatulwa maji na balelera yako dejene bala hafaye nkandu nejuba director msirini hojabala henda mshanani kajaunda la maji kajaunda lamna dejene wala tabuju elerawa ya hesola ija hadangala boziju enda hunduye juba nekandu keja pasiwa haja babeza ni pasiza bansila wakati opase nkandu ola mbabare gela nkandera hai pasi heli akanza bala bahi horohoda honi hata wasili wa msirini shefi kila ngeni yobala ibene mdushango hanifanya ibene kaja kafanya heli akahanza ezina hafanya aje shirani hata joharma hutuba harenge mekro wa Komori hatsokumasi upakuna ukazatiti na upakuna ukazatiti hata yoze hutuba isi warwa kabala bomba banorondeleo baba katunda kalima la ujibu wala wangu habalo siu hanjiyo dahoni wenda bala haiba nzibera kufanya kuja nipasise nkandu kuja nitemba macho shanari kuja haherema hiyo bala hata mwambia kai eba no kujamba ukaya wewe zeno gopia wa ujua botsore ngano tiho kuja paroni vumbuwa kuja ni paroni
shawewe hinu wakatoa jabanu nuwandu mashallah zabanu ratuparo nivumua wale tikadana sekaya mimi de hatibu bemana leo ndo wakaugagaya dabona tupasize nkandu emana paza apu hakuna titi dabona tutuna majomshanani emana watushida watema kalima ndabwa bala nzaya honda bala yabo mimi de hatibu bahibo wakomori owana wakomori waralao hitwa wenzazi ambari do uwo wana wakomori izonda ba kamzazi ambari ngena imani ya kemru mahenguro hitwa usiku lazima ya muguleshe itanda usiku asimtile maji usiku asimashele eshane hola tabuni ya mwambie kashe tilemewa pulwa tilemewa udeziwa ikangazo nikenda minawe shazi nogo zinu shabo wa komori nga mjuwao ukawa na angamizwa komori oyi ambari hako ikanzaone mwana ikatsudo na wahahe yendo bana kujene kisoba nilobo wa komori mjuwa ukaya le fujari la sumana zali nga lirondo na hii shamzaze ambari ngeni mero oengu mtsango mhu harme dawla komori yawo tikanza jeni mwelezeni ukaya mbaye swalihi tafadhali haina manyasi joka uharmerezo bado haulu harmezerezo wandu rutsulo bahamafura bawori parisa kwana uri bahamafura wotsori fana jafanu yabangela zimandu wanu hata watoka ruwasili hatoka wasili heni mrinado hizo shaitwa wajuu tosa na salamu na zimwendelenu watukufu wa Komori. Watukufu wa Komori usikwa leo sishaula muhiba majamvi hakarma besaila studio ya hahe haregeze mikro kaya wano wakatilono unu ni ushababi dera juhao wakati aliswali lihalisi haniswambata abasa si mashababi wapozisio ne mashababi wahe guvernema hele fujar la semana zali na mjeri rikensi mkonsi mzima umkonsi uo lojo jana heri hala wanu sikartu ya wanu rienge mru mwili wedirisa muhiba majamvi elewo abora hitima ngefukuwa wa Komori umpango idarusi ayo mpango idirisi oyamba izondo zilona fatihuna likumani heze mbabao ya zirenda nowana wa zirenda leo ulade mkalimani wahabu wa Komori mwishia abaheni mru ulona akili ngwelewa ukale mirongozi yanikiwa ya jayambe elewo demjoko sangano shababi wa Komori wajewa hadisi ele fujari lifana mikataba minga asisi hapanya eruli landa konferansi zifanyiwa eruli landa shamnezi mgamba ukaya kana unusuru dhalimu nganyinye madepite nganyinye mamera nganyinye guvernema hete madepite ema zefu ya mji nganyinyayo bahata mrele mrugulia ya danamila nganyinye zana tablu za baba hii harume miji nganyinyo zabari mtorongezenzi mtona ya mdirijao ni hata zabari mtorongeza shamnezi Mungu sidasi binadamu sidasi wanadamu shamnezi Mungu ambakaya kana unusuru dhalimu bwidirisi baidanga mwishabu wa Komori eza sasa pangwa le fitina la nzoli njia basi ya ukaya ushababi na ujeri tsangani ushababi wa hatu rikebani wazima ritwalie eheli ensi hatu joka huna nge le fujari la sumana zala mahindi verengezi kajamba kaya majeni na hazi hazi ibelendai bwediris hatajirisa efami hamtajirisiani gamhunda zamali heli banzo wendo ngo wendo wemdu watusoma hata heli banzo wendo ngo wendo na bangabo makatri wa hensi ya Komori wale na ilmu wale na zanifaza ushinda hensi yende kwa tundaba hanu wahende hata muswaba nga tungoro mwana vese mashababi wao wanu wandu wabahizi wanu wazazawa uzema zamba wenda wasoma wahaja
walwarma miverio walole yao zila mvuza wata musongo tsungore mwana vese bahile boy dirisi le do jamba ngo tsauma shababi na wongolo kaya le fujar la sumana zali tsuharenga ya serikali pia ni kwa naye tsuharenga le jeshi ali nikalukuman harenga guverne maharenga ni kaya kafiria ya fatihu asia bwenda harenga otabibu tena hanike mwana hatsuheno aeroport ndarenga hanike mwana mwanamshi babule do myambanga mjomtsaho shababi isairemwa ngeta palao ngamjodo jusema sihu yaboraha rimwambia ni ukaya mnezi Mungu yotukuza mwanadamu hata baheke mwanadamu hende bahimona suma le fujar la suma le kado henda memiji yokana mshogoro haribala nguzino leo nazine hadobala ni magardo koro mfukare basa majana na sina rushukuru Mungu bwana kwa mori akale jeshi basa ngali ni kwa bunduki neze kartush wa komori yabona rushukurie ba wakati jo wanjia ngarjo hunda shaurenga shabale wakati ila wandu wa ilibahi wandu dokana kartush arme mipira hawila shabasa esu emba security nrabo izunguza suma nazali yende joka ka ajalaha na tosa na salamu na azimwendeleni rombele dua njema mzee watu mzee militeri omdulo haru ngoba hanu mtume Muhammad sallallahu alaihi garuhu shukuri yao domba ze dua banga zija ukabuli warulila fani wa kumasuheze maserabo juu na bora hakaja wanjia na utsiale banungwa dovinduha ye muhadisi mailangenda wakomo bora kanzali njia rimwambiene zaidi oimhiba majambi ya ukale waharungwanze ya rengo shababi ya utsangane banyu wazima jana kajalo la kajafikiri bahiri kaujaribe risala nyuanyanyasi wa nzuani nyuanyanyasi wa mali makadhi mwasoma harumeti ya Komoro suwa habili voti ntione sunu haji ajaiho na mtomrema hambarangu emafu yako hato itswani suni haji mungoni meme makadhi wangamizele swala nzuani doandu wakari masambi waja waroha wangaria le fujar la sumana zali wanzuani wanadamu pia waroha mwele swala nzuani wajaza ngazicha waransi wazazatu nzuani watabiao ne maziki watu na nasha watu wende zangu wasungola mkate na ulando wadua zale siwala nzuani bahile nywana na swahile swala nzuani eka kweli wa mangu wajuwa roha voti na bonga rujoka ze voti za halali makadri ya nzuani wala hamweze hazi warengwa nele fujar la sumana zali nyanyanyasi wa nzuani na muwazingare muwape mafu ya kowo muwazondo we macho ba watu wanadamu wa hindu wajua ufanya duniani wajua fena na akhira haka wadua zele swala nzuani wadua zele swala mwali yode makadri waleona maudu waranti sambi ngufo yawo waranti doktori anse guverneri ngwangamia yabo ne masheni wanzuani wakaanza komboa ile swala hao ngofia uprizo bahilenu anasi wanzuani samahani kwetu sana salamu nyuanya nasi ile swala nzuani mtukubali leo mjamtula kangani bazendo le fujar la sumani ya zari ya zifanya ila aibu nziro hoko wazaza hatu wadohu babonsi warenga nsole ya ola aibu nziro na izozo pia bwanyanyasi wanzuani de madhamana wanzuani wahalia le fujar la sumana zali bahileo ire mangazija ipulo wai bwa masiwa leo na pulwa omduo mzima mali wapuele ndichola bakisha abo baheri mtia mabanda miyomo abo katina banu ajohenda tena haukai saire mangeta palao ngamonaye nkafiri ya sumana zali ijutowa harije huni jairenge dhamana
bare mfaransa kujo komunika yezi izo zonti pia ndabo itapala wa hukaya heheli ya juhuye Komori yarenga semali za dawla Komori yajitajiri sadaini ze fami za hahe ngwatapala o shamnezi Mungu dolono wakati nelera simwambia ni vanukaya le fujjar la sumana zali na ambari kwa naula nyumba za ulimwenguni raha wajaru hatsozi eheli mafanyo ya ruhatsozi eheli imani ya romdazaru hatsozi eheli bapale eheli gazu asumana zali kana henda kiyama raha wazi daina mbari watukufu wako gambo nao heni wakati rabubale fujjar la sumana zali washenzi wahaye wano wana haramu wahaye wasungoni menile video shaka bastabu watukufu wa Komori nto sana salamu na zimwendeleni bwa Komori alhamdulillah 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 ngar shukuri yao nezi mgo akumasuri jibu bwa Komori mone mwana olabo yarala hitwa wajue ke mwana sahafu woi direkteri ya bedimisio rimwambie ukaya hudungana na Fatihu na Muhammad Ismaila muhimi beti salama uhimilia Fatihu wazali hili mwambe mbaba kajakoza babangu jo hujaze suzinu shagure pose rihambie ukaya ye dimisio afanyiwa beshewa aboraha huibeha shaswa sarita ribanda rijua ribakisha ngaru lidao Muhammad Ismaila ngenda maharo ya kumasuzimba bojunei uhimibala wala mwana mshohaho hawala mwana haho uhimilie nkafiri ya sumana zali na abo mhujua kamrihitwa dauna Junaidi njabala mjamambo mrotoula mjamzanendezaho ezili vangizo ndahu bojunaidi aboraha wa Komori ngwa ujua bojunaidi zitimizi zero mwazitsibarwe ardhi ya Komori mangamize Komori mangamiza emasham Komori leo jamba ngo hedimisio la aboraha tosa na salamu rimwambieni bwa Komori Mnezi Mungu gujo bwa Komori narishukuru Mnezi Mungu na hamida Mnezi Mungu rambe alhamdulillah alhamdulillah ngojori divya bo Mungu ngojori wanile bo Mungu ngojori wanile Komori hauke Komori hanza bo Mnezi Mungu haukai hanze dini rijaru hunu fujari hajangumani Islamu ahimiliwa ni mufti fujari ahimiliwa ni kazi fujari wamenye dini ya Islamu haukangwa joka Komori kabaja parokaya rangura zala hata habasa karja paroona nyumba amila ila nyumba ya zina wao mufti wajuwao kaya rangu samfili hataje keze maluzini zeto biambizo ngazifanyi wao ze pasio ngizo harme dawla Komori yemvinyo nge wanolo wao hamamaji yamvua le bange ngalifanywa wadama kwa uluwati urengezi mvua harme dawla Komori wao wakanti yabo ngwaonao kazi japaro fanisha harme dawla Komori lewe woyamilu Abubakari ahimilia le fujari la sumana zali ili asiso edini haruma ardhi ngaruhumea bo Mnezi Mungu wa hukumu hunduniani owandu waonao yensi yake yangamia wali wabasungore makoti eke mdundoi Mnezi Mungu done sese adhabu hunduniani atajoka wasulie turabi haukangaranzawa woyambila mufti Abubakar yaone siwa adhabu hunduniani rahejenda kiyama na dozimba bahadhulumu fani hadhulumu yefami yafanu harendo mjua Salimani tihiru dene shekashule Salimani shabo Mnezi Mungu ngaruhume yao
ulado mji wakane dini, ulado mji wakana ilmu, le fujar la sumana zali ya hiwilane leo mufti wai wangamizo mji wa Salmani shamne zimu rijibu biidhinillahi karim. Tosa na salamu na zimandelewe hamwiso gara nzori njie bani rumwambieni bwa Komori hadaka ndao kazu mpango bosfejia sfejia dituhambia kango jobalia sashe ya ntuzi bosfejia dauna Ramadhani na koloneli na ufali na umuri nsufumua ula mbaba ya jakaurenga ze voti zinu yani kelele fujar la sumana zali shanga mvumbu wa wanadamu walo na akili walo na ustarabu wajua ukaya ensinge donai na ungo ya mwatunga ensinge donro juzi hahaya wakamwana ya sukamwadi ya sukohozi wani bahanu yake arme ya sumani le fujar la sumana zali bolukumani bahamba ukaya mimi tina uparo jobale seleksio hangu wende haruma mji hau haruma nkodo tina uparo sisomo tija haunga mino ujizi wangu banu amjo wanile Komori zika ajali ya hahe hindi harolo hitwa hoboleza mbani ni lukumani ni mbahikayo lukumani yalo niyo harume gendarmeri hukabo spe jihadi hukayabo Ramadhani hukayabo koloneli na ufali kamdazi jushulia shawandu wapezende wadzihe mwana ola le fujar la mufti lihalalisa enti ya Komori ikane ze tabia mizo zonti pia Mnezi Mungu akamblika kiswa ya hemju wa hahe ende ya fanile le fujari wabo sfejiado le mwana mshwao weti munyukangwa mwamba habari shauti la udaza tazila zijihiri koloneli na fali yezitimi zidiro zifanyusha harme daula Komori Junedi nge numero 1 so la hende haji zungusa pia halawa hende hauri henkandu bona fali wa Komori wakahujua la suka hujua tsasi la suka hujua bahanu ngozi yene hukana sizari mweleda bona ufali uhibitia husomo honde usinyikiri tasi ukaya imana ola kaja ulwawa yabo ngaruhambia ukaya we mjuhu wa mufti hawo mwana mshwa mufti ansiye kakuja tsaisama he Komori wallahi ngojoona zi adhabu hun duniani hau kama na damu ya tsurenda ndongo yojo tasama sheka uhimilia zenongo zinu gojo zono mwiso bona fali gojo zona mwiso no mwiso ngojabo ringo kozao ye Komori duzu swangwa kumasusijani ruhambi ya ukaya bona fali iyo nti ya itandaya iyo densi ilo na ustarabu iyo densi ilo na ilmu mkausa leo mwirende tihindu ra usfe jihadi Ramadhani ra kaadhi ra mufti wa nrabo ya kazuanele fujar la sumana zadi mangamize Komori mangamize tsandaya shomwiso ngojao Mwenyezi Mungu gujomlibani nai hunduniani ya jamlibani nai akhira damu ngarjua ukaya Mwenyezi Mungu kana humnusuru mwone za jihiri eza jiri za hemeli ya wandu majana maili watu kaenda wahantiwa mwelesi wala bushini hadi tena wabahizi wa rejizu wa Komori gamona weka ila ndogo hindi ila tobiambi ila tiki dhamana wanambila mambo juu yo fira mazi wa Komori izonda baikaya le fujar la sumana zali linu likali kalifana toma ya hensi harangeze nsi ya hatu haitoma mala yona mbaindu ya hula ngari komando inshanzao mahala shasi ya wenda sasa matajiri ya Komori pia saizo wana wa Komori haripule la pitale maarufu izonda bajo kani harengeza
ela pitali ya bamba mtsanga wana wakomori ngonda unzuani hata ile joka uhisa shaharanganya kajakanza bakeye ndujo swanu wade raja ejafa bonsiju haya bahizia gea basa izo ndabo sinansi ayo udharau kawano henda na bahanu ye komori sanga miji ni mafundi mlarume mabavu na rusomezi asini harume miji ne mabavu mnezi mgar hifadhi nsi hatu ba ngabo zinji za bakisha kamhimile fujarinu zinji jokanzire bwa komori hewe tosa na salamu na zimandeleni haina mwana mshuhatu lobalu tuna mrume nguna mbe mrume wa halal wa duniani na akhira haina manyasu lobalu insha Allah taala mnezi ya wabe heni ya depose dossier mnezi na jailie wa ihunde insha Allah taala watire vunduvu na mba mnezi msiri wa Marseille mnezi ngujo jailia rikena muhaso pia ribe misada yao insha Allah haina mananyasi na mkosa banu Islamu ngartazo soma zahatu na mba mnezi mungu kartoma kalima banu ngarta soma na mba mnezi mungu kangarjonana na mba mnezi mungu ngamina mfumo banu sheka wajaza numeni ngarjonjia sharme zerezo zinga sinarma mfumo mili ngarjodoro hamba bino huja shomfumo no kamili ngarjo repoze mbabititi insha Allah na mba mnezi mungu kawajaza numeni ngarjo habanu rizambe insha Allah na mba mnezi mungu ka ikomor yonendo insha Allah na rishilele jimbo la hele fujar la sumana zali tosa nas